ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯃꯤꯠ ꯃꯟꯗꯂꯦꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯔꯖꯤꯟ ꯃꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯟꯖꯨꯃꯔꯁ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Consulate General of India, Mandalay Masung Economic Diplomacy Division, Ministry of External Affairs na Sinduna, Nomini Sathagadaba India Myanmar Leba Anigi Business Summit, Nasidigi Myanmar gi Mandalay the Leba Floating Hotel Hokre. Howdogi Tharamda Mandalay Region gi Chief Minister Dr. Yatsming Smung, Mandalay Region gi Planning and Finance Minister Yu Mayat, Consulate General of India Mandalay gi Nandan Singha Basura, MLA Y. Surchandra, MLA Susildro, MLA P. Brozen, she's a hospital managing director Dr. Palin, medical superintendent Dr. Jugindro, ACS policy gi RK Sivasandra Amadi at a business to Mukiana Suraki. Bipamasda business story ba Kuding Makna Mandalay reason amasung Sangayang reason da Karamba business toning Habidu sub proposal Pukalagani, Nutilgi Sasanda, Mandalay amasung Sang regional government Karimating Pang Bayabag Habidu Putokan Hari. Amaramda Myanmar amasung Manipur gi marakta marumapang oibagi mari faganaba ngarang Mandalay da sanakiba friendly football gi ani suba match da Mandalay 11 Manipur bu goal ani simno da thoikre mamang da Sangeng Regions 11 ga sanakiba match da Manipur na goal tarit simno da thoikibani Mandalay 11 gi sanaroi sing manung da international player manga yobagi mathakta Manipur gi team sanaroi ayamba senior sanadriba experience kara watpana ani suba match maiti kibani hari ऐसे किसी खंडे ना खंडे नहीं सही सलीबु कौन से याम सिक्योरिटी दा मतलब कॉल कॉल के संबंध में तब सही सुना कोलासन मी मर्द यैसे ना कुछ ना बस ये अदम टोकन है सही दा अगर फिजिकली दी मोई आंग से मथक लाइन से मोई मथक लाइन ना फिजिकली ना कोई ना मिडफील्ड कोई डिफेंडर से दा कोई सुनने की माया यानी से कहते हैं बा कोई हम मेन लौरी से अदना मबानी की लोड सिंग ना तब हाई तारे अदुगा मिस्टेक दा संतो अरे गोली जो करang kadang कोई दी हम करने एक्सपीरियंस हुए गोली नत्री है कोई लाइसे National Food Security के ट्रांसपोर्टर मदे फेयर प्राइस ऑफ एजेंसी की पिफम थोकपा मार्जिन मनी की दमक सेंटर दगे लुपा करोड़ कुनमंगा लाख निपुम दो पिरकले हाइना कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर करम श्यामना फोंदोक्रे All Secretary Labor Mahaki Office the Pangto Paugi Mifama Mada Minister Makatana, Manipurda National Food Security Listing Nitaratuki, April Tadgi, Statnaba Hokrabasu, Center Dagi, Transporter Madi Agency, Pipam Tokpa, Sel Pin and about Center Dagi Saktung, Lobungam than Lerpani, Listing Nitaratuki, April Dagi, Listing Nitaratreki, September Paugi Pin and about Sel Pirakle, DC Singna, Se Sang, Lorik Lava Sing, Pitokpa Horehaki. Central share si huji phau da napsa hograbagi tungda koi amukta phangba ngamdri sarkar sina lokat chaba step amoina honorable CM Biren gi makhada koi concern minister in charge no hona jarga andaksi central share hoina 25 crore 43,000 se anda koi sanction lawba ngame duna transportation gi awaba aduga concern fair price of agenting gi loina pithopa ngamgani haibagi thajaba laijare Piga the Vipisa Sing say, any Sidagi, the DSO Singi Kutrang, the concerned DC Singi through the agency on Baganda, any type of deduction, Masima Taudanava, and officials in the Kangali, Aduga agency Nasu, Yamna properly, I have a Pisa Moy Kuta, Yonana Bohonavada, Matim Panganjaning Waduma, Lai. Paugi Mifamuda IOC Deputy General Manager as Ibumoton Consumer Affairs Director Ranjan Jumnam Susuraki Impal West Thowalamadi Kangpobi District Transporter Singi Pipam Topa Sanpangi Sexu Kusinaki PCTC Kwat Tong the Speaker White Cam San Gigarida Tau Halubada Yadra having Matanda Minister Karam Shamna Numidaduki Taugi sample test over the House of Fabuina Poyan Yovatinade Makatana test Tonobi the Magda Digboy testing laboratory that Takre Maduna Poyan people report period labadi oil pumping Matata sub Sabatabak local can hake. In the Madugi accuracy result of Fangana Bagidamakta, a 3 tired deliverable sample say Lauraga Digboy refinery lab house use a Tagre
aduna hujik si akhoi ngasi si auraba matungda sab saba adi finding do hujik bogda test over the magi anything like the complaint adi phangi result sidadi adu bu kayumba moina final oina tawriba results na maduda anything manipulation tawramba kolamba adulteration tawramba khotpagi kudam phangtaragade sarkar gi side gi legally sab action lawgani Jiribam the Mitop Singh Khandok Naba District Police na Lokot Patabak Thorum Singh Ayat Apan P Habigi Matangda JCLPS ki Mute Kangbuna Hakting na Satuna District Sing Makok Tomba Official Sing Unakre Ngang Jiribam Babu Parada Leba Zimpal Office the Pangto Papaugi Mi from Amada JCLPS ki Convener Arjun Telhibana Hadak District Police Jiribam na Satharliba verification da Jiribam ki local MLA na Kot Tingzinduna verification Sataba Yaroi Haina Ating Bapi Kibagi Matangda JCLPS na DCSP Madi Jiribam ki Civil Society Organization Singawari Sanare ASP Unabada Mahakti Police Ama Oina Government ki order matung ina Tabak Tobani Masida Mahaki Lanai Goiba interest Tabak Toba Lakide Border lista Aranba Yaw Sing Loktopa Natraga Hapsin Bahibadi Mahaki Matong Nate Sumna Masak Kangdopani Chumba Natraga Lanba Kadai Fawalebigi Habidu Tidopani Masigi Maka Tarakpada investigation to Habidi Marilena authority na Tozagadabani Fondroke Arjun Televina Makatana Police na Manipur Miamgi interest Torpatabak Torum Kudimak Miam na Sogat Pangto Edubo Miam losing more sing na Masigi Ona Tenabum on the Wafam Kara Fondorokiba Adu JCLPS na Nuaiti Haki Pawimi Pamaduda JCLPS ke co-convener NG Deva MD Khairudin M. Brozen, JCLPS Jiribam Branch ki Chairman M. Hamanta Amasung Atay Taupuba Sing Yauna Jiri Tonton Civil Society Amade Ima Luki Lusing Bising Susuriaki. Mahang Masao Manipur ki local MLA ama oirabani ngasi assembly da phamabani Manipur ki praja ki represent tawrabani adu tadi Manipuri amoina means mahang Bengali oiraga su Manipur macha amoina Manipur ki interest tawrbo thabakta sogorpham thokpa haibse thoi haibse ma adum masana tajaba phamamani haibta swai sida madu onna taina ba manu maungda miyamna chamanaba statement kha thokpa se mase yamna akhoi su khitang nungai ti haitare si IPS na sumadu nungai ti ki mana ha thokibado kira mayek sengphate haitare jingmi ga tami ga kanglu kudima ki marakta IPS kari no gyan taminana sangshin mus chumbra haibadu ki wakhalon da khoi matam khana dum lawi akhoi wari sanaba loire ayam understand tawnare haibtare anobu sarkar se ke assembly anrek phamre hana ke ahom lok sugadabane sai phawu da khoi ngai du lai miyam gi apam gi kano se ngasi sarkar khangbir kanda thabon tholakani haina khoi thajabalai adubu hawi phawdi madu mami du ude Kiangway High School Madrasa ki Ozama Transport Tonaba Order Tholiba si School Asibu Mutanaba Honabani Haina Kiangway Muslim Youth Development Association na Yaning Naba Fondroli Maramaduna Ozasi Transport Toduna Lengna Taminaba Marilena Singapore Singsilali Housimakata Pau Kamam Black Tangeda Tenba Brematamanasi The Blossom School, well begun is well done. Moirangkom and Changangai campus affiliated to BOSM. Admission for 2018 now open for classes baby to class 8. School topper in SSLC 2017, Janjit Kumanthem 85% with letter marks in 5 subjects. The school recorded 92% pass percentage. A school where children don't study but learn. Contact school office on all working days for details. Life school class 10 class smart class facility band service boarding facility Dada life school tamaba satradi extra coaching tuition tawgi ba thok ta hang sing se sana ko abi matam se yam na pang ari tana tana lai su tam school hina sanga khara swang yu ga ta la adu ai isa su sida tamang ge ya ga do Anuba sahi galoinana Imphal Finance ki sahi kun manga surukpa silver jubilee ni lakpasida mayamda loan gi oiba achauba offer ama pizari two-wheeler pambi singi ahan ba lakpa customer san bada 0% interest ta loan pizari document su yamdaba guarantor su yaudaba kaino famdana khanjana leri dibo nangoru hojimuk lahoruro aidi lawru re ngasidi swara jinge ture ture
मुझे कर योजो सीधी योसी नहीं है मत्सगी योसी तता तिस्कोनी है अदुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबे यामद्रे मेंग तबरीब सिंह तराम नमुक्सरी मखदाब पाउ सिंह Mamang segi sing isauna hanjin ising tumjin duna awaw ta krabak kumbi kendri mafam sing amuk hana isaw gi awaba mayok nadana ba MLA local area development fund makada samjin sajin bagi tabakan sathari ngasi kendra sigi MLA S birana tabak churu mafam sing koini satun yingsin kre tongjai maril harga khangna ba panjeng thongdagi sandan khongi Manipur torel taba khong maril gi tabak ningthina surambada MLA na nungai ba phongdoki lamda madungi mioy amana mamangi isaw aduna kendra sing miamda awaba hanjin ki madu amohana thoktanaba local MLA na hona birapa sinungai ba phawi haike MLAs birana mamangi isaw aduna miyamgi lantum amadi low camerum amangata thon kibadu makata na thoktanaba maki local area development fund gi tabasi suba hobuni masig mathakta kendra sigi turel mapal gi lambi sing maruina napet isum tabi fawi gi lambi su semba horgani haike sigumba hawa basingase Masih kuigi lamda masigi perjasingna matam kuina ngai rega lairaba karam haina tawgadage haina khallaga lairaba thabak koina di pangthok pangamdraba aduguma thabak to asi koi sigumba singa se koi pangthok kani haibagi pangthok jabagi saruk amani Promoting non-violence highway hiramasida Center for Peace Education Manipur sinduna exhibition nama ISTV ga loinana regularize ngayur da pangthokre Center sigi director L Saratona Manipur da non-violence asi promote tongna ba malemgi oina tangduleita ba pamjabalu singba singi wakolol adu matunginduna Manipur da non-violence ki khunayama sagat namba pandam da thormasi pangthokpani haike Our main objective is to promote non-violence Koi na pambadi koi yaragadi kumain tawraga koi hingsa dagi thoe haraga koi samaj se non violence tambi bise koi yam pamjai Gandhi Smriti Darshan Samiti ga tawraga action research tawraga koi chama oja diet ki oja ga private school ye oja sing koi na training chu pi kharabani Midday Hue Lalong Sintam Sanglen Sazal Academy gi Seni Kunmari Suba Branch Office ma Khongam Pata Hangdokre Universal Friendship Organization Sinduna Pangthoki Tormoduda Lamsang Kendri MLA S Rajan Posangbam Zilla Parishad Member Laisram Bobby Posangbam Gram Panchayat ki Pradhan and Mangi Khongam Pat Gram Panchayat ki Pradhan Y Mohindra Susurgaki UFO gi Lekhidaba Member Singh Mafamda Leisu Katuna Igai Kumnobu Utki Terakong Athletics Social and Culture Organization na Veterinary Department ki khusam naduna hida kapthokpagi thormama wangu terakong awang laikai lampak pangthokre punna san yangkhairom hida kapthokhe Swasthya Action Plan ga mari lena ngarang RIMS ki Jubilee Hall ki complex ta pangthokba state level painting competition ki phan lokthokre class 3 gi 5 phaw gi category da regular English school gi thuithoiba singana ahanba Kendriya Vidyalaya number 1 Lamphelgi Mahiroi Juliana Twidingzamna Anisuba Amasung Nirmalabas School gi Brenisna Ahumsuba Takre Class 6 tagi 8 Fawgi category da Pitambra English School gi Martin Tongbramna Hanba Kendra Vidyalaya number 1 Lamphelgi Lingthoi Sapamna Anisuba Amadi Yurembam Udoy Nandana Ahumsuba Takre Class 9 tagi 10 Fawgi category da VAB Public School gi Talent Khaidem na Hanba Pitambra English School gi Venice Kaisam na Anisuba Amadi Eden Public School gi Wangthoi Angomna Ahom Suba Takre Loisala Padamro Pausing Amuka na Pizre Nominini Sathagataba India Myanmar Leba gi Business Meet Mandale da Hokre Amadi National Food Security ki Transporter Amadi Fair Price of Agency ki Pipam Thokpa Margin Money Center ki Pirakle Haina Consumer Affairs Minister Karam Shyamna Phongdokre Hoje Pawu ki ISTV NETWORK Pawu Matang Slujiri Meng Tabi Punong Pomukana Krumdere